U školi 1. novembar danas je bilo veoma svečano i veselo jer je u goste stigao dugo priželjkivani Deda Mraz koji uveseljavao decu koja svakodnevno borave u ovoj ustanovi. Pored igre i šale, deca su se slikala za uspomenu sa Deda Mrazom, a on im je, kako to i priliči, podelio poklone i uz želju da budu zdrava, dobra i radosna deca, poželeo njima, njihovim mamama i tatama srećnu novu 2013. godinu. Inače, čačansko preduzeće Znamgraf je i ove godine izdvojilo značajna novčana sredstva za nabavku novogodišnjih paketića učenicima škole 1. novembar, a današnju akciju pomogla je i osnovna škola Tanasko Rajić. Mi smo osmislili jednu akciju povodom 11. decembra, dana UNICEF-a, inače organizacije koja se brine o deci i omladini u svetu. Deca iz naše škole su pravila novogodišnje ukrase, čestitke, prikupljajući novac od tih prodatih čestitki i ukrasa. Skupili smo novac za koji smo im kupili prigodan poklon kao školi, zato što su se uselili ili će se uskoro useliti u nove prostorije i novogodišnje paketiće. Došli smo da ih posetimo, da im kažemo da mislimo stalno na njih, ali da nemamo stalno vremena i da ih obiđemo. Pa ja uvek ulazim sa pozitivne očekivanja, znači, pošto sam profesor fizičkog, ja uvek gledam to onako sa te pozitivne strane i nadam se i trudimo se da našim učenicima stvorimo što bolje uslove za rad kao i kolegama, a takođe učestvujemo i u pomoći drugim školama za decu kojima je to potrebno, tako da očekujem da će to, bar ako ništa drugo, biti na nivou prethodne godine koja je bila po tom pitanju uspešna. Na današnjoj svečanosti prisustvovao je i gradonačelnik Čačka, magistar Vojislav Ilić sa svojim saradnicima. Došli smo danas da prisustvujemo podeli novogodišnjih paketića deci iz škole 1. novembar, da im poželimo sve najbolje u 2013. godini i da najavimo da će negdje u početkom februara početi da radi dom za celodnevni boravak dece sa posebnim potrebama. Isključala sneg, utabala, napravila stazu dobrom Deda Mrazu. On će noćas doći s sobom na leđima, da nas obraduje lepim poklonima. Utabana staza čeka Deda Mraza. Bravo!